Hi guys, welcome to our vlog of Mambakayaw Youth. So aniya kami karon sa baybayon. Nanguha og mga sagbot para malimpiwan ang kabaybayon. So ano ng mga kabantanon na nagtabang-tabang para malimpyo sa baybay. So karon, mag-interview ko sa namon dito sa mga sagbot. Mag-interview ko ga lain-lain nga pangutana. So kani siya kung unang pangutanon. Hi ga. Anong kailangan man ninyo mamunit og basura? Para dili magkatag ang basura ug dili magdaghan. Kay tungod lain mo kayo magkatag ang basura kung pasagdan siya kung dili siya angat. Kung dili siya nimo puniton. Moniro na mo ba gibuhat na namunit ni basura kay tungod ganahan mo malimpyo mo kapaligiran at kailangan mo protektahan at talagaan ang kalikasan. Daghang salamat. Sunod mangutana sa taas usa ka batanong nga namunit og basura. Hi, Dijin. Hello. So, mangutana ko nimo. Unsay tumong sa inyong pagpamunit og basura? Aron malimpyo mong palibot para ang mga basura dili na mga kuan sa dagat manlutaw. Mao na. Okay, daghang salamat. So, karon nagpadayon lang gid kami pagpamunit og mga sagbot aron mahilimpyo lang gid ang among kabaybayon ug among lugar. So, arita sa usa ka batan-on na sad nga atong pangutanon nagngangalang Aldrin. So, excuse me sa nakoy pangutana. Nakatabang ba sa inyong lugar ang pagpamunit og sagbot? Oo, dako siya nakatabang. Okay nga naman. Kay makalimpyo siya sa palibot o di po siya makakuan sa dagat, makasira siya sa dagat ang sagbot na plastic kumadto sa dagat makasira siya. Okay. Makakos siya microplastic sa mga isda. Okay. Ora ang putan. Okay, daghang salamat. So, mo ni mga kabatanon karon naninguha nga malimpyo lang ilang lugar o sa among lugar para nindot siya manantawon. So, isulan na siya baso pangoro. Okay, marang naguba naman na siya. So, na ako last nga quiz ko ng interviewon sa kabatanon sad. Mao ni siya si Everly. So, isip po sa kabatanon din sa Mambakayaw, unsay mo nakatunan sa pagpamunit og basura? Kung nakatanan kung ang pagpanglimpyuhan sila para makatabang sa ato ang kaugmaon. Oo, daghang salamat sa imong tubag. So, mao ko to ilang mga tubag dinhi sa akong mga pangutana. Karon magpadayon lang ako pag video sa ila. Karon taon masagka kami sa Igbaw para mamunit ang gyapon basura. Mga kugihan kay mga batanon karon diri oh. Mao ni mga batanon nga kugihan. Batanon sa Mambakayaw dako. Okay. Okay, mao ni sila.
So kani siya nga sagbot, pwede rin siya dili ko nun. Kay mukan man ni siya. Nang malatara man ni siya. So pilian lang gini siya mga plastic nga parang gibuhat. So ang among napunit karon mga lain-lain nga basura na nakadaot diri sa baybayon, hilabi na sa dagat. Pero makabatanunan diri na ninguha lang gid sila nga malimpyo ang kabaybayon aron matabangan ang ilang lugar. So, diri nga area mao gyud siyang daghan-daghan diri nga basura. Pero ninguha mga kabatanunan nga malimpyo nila karon. So, So, wala na mo na kaya mga basura din sa ubos. Kay wala na kami kasudlan nga sako. So, mao na siyang dakong problema po diri sa Mamakayaw, no? Kay ang ubang tao magsigigap mo sila glabay diri nga basura nga gibawalan naman unta.